Сергей Миняйлы ражамында уды нахашт мобилизации фарштаты фадыл оперативон штабым бұрд. Архайтозы министрті кабинет муниципал оншконт ражамон жыты барат қаққанығы масаштара горгантыштай авшаттон комиссариатты мина варты. Шарғылова күтванышан котты автомай важық жын хашу анахашт мобилизации мафашит навылуаг магашкашканын алладай магимадар қауы кушын шармагондай. Олдай ақшчагу ведомствоты амархайд. Военкоматты митқұттақты министрады прокуратурай муниципалитетті. Хисана ергома аждағын саржытын информации даттыны құттагмы. Қуамауан соның барын, камашидын сыбаракканан тамгашқы савар социалын гарантита иш мобилизации гон саржытын мобилизацияма Чина бахаузан. Асыфар штаты радатыта қуамам мауа, алы анажақ он вавардар саузан баштона евжаршт. Хисана кушын қавы фашиттай хибамбақшы мачиқавы удонима, фанышан котта Сергей Миняйлы. Авшаттон комиссары Хадива Габрил Абдулаев фекушын котта республика нахашт мобилизации кутсау уйтыхай. Вадайнырма авшаттон комиссариатты кушын шармагон фатмагашка. Фашиты тыхай хашлаварта байворштой с ресурсом авшаттон дашнетта иш удом магашка. Умайвалдай муниципалитетті шағлаужыта разыртой бінатты күшт кутсауы уй. Сергей Миняйлы профилон ведомствотан бабар котта уаллагларсы Машыхаг республика тима аранты аннажак омита каржа юваршканын. Ожардун нарлауын канзыштам дун фацагам сентябрь орашей президент Владимир Путин бафышта аннахашт мобилизации тыхай указ башты суверенитет бақаққанны шарапонд. Авшаттон служба мафашитма хаунс запасы вавакштай балвард авшаттон дашнетта амафалтардинат камейш вудон.